Lagi yang kutua tahu, ami yang memegai sekalian, nadi din katawan, agi yang kutua sabana alimanian, ayam ananian lagi yang kutua diinian di kapamamagay, nadi din amatawrun si kuya maananian na mga tao. Manguri panaw Allah subhanahu wa ta'ala, ikadua ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagi yang kutua mama, yang kutua wata, ay ini pagintaw niyan na si iskanian miyang biyad si ikos. Siku simba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Yanan suwayamaanan yan na mga wata. Yanan sumanganguda. Asiniyab siran o mga luksiran. Yanan sumangawata. Abimbiyat siran o mga luksiran. Siku ayamaanan yan. Nadikasuswata siku Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa ayamaanan yan. Nagyuto din imialalay ang mga ganubakiran. Napadinan siku pa kasirong na Allah. Sa iyong kutwa sirong-sirungan yan. Siku masada kasirungan. Ikatalwati wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagi yung kutwa mama, alalayon din mitutumpok agi yung kutapusuyan si kuwalay wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana at yung mga ulama, anda din ikapakaliw niyan si ku masjid. Naman didingan-dingan yan, ababuk man makakasuy sa magan si kuya maanan yan na masjid. Inanswe maanan yan na mga tao, asiniyab siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Inapadiyan siran si ku mga tao. Ang mga bisita niyan siran sa giyong kayamaanan niyan na walay niyan. Katigo mga ulama, udi namiyaloy o Nabi sallallahu alaihi wasallam. As su mga tao, alala yun sukakakadiniran sa masjid. Nagyanan at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam su mga tao. Ang mga bisita wallahu subhanahu wa ta'ala. Nada bisita wallahu subhanahu wa ta'ala. Inuntanay tilagadun wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyong kuta kapakasuldinon si iku surga. Maana, agyuto suwe maanan yan na mga tao. Alalayon din mapipirmaminti. Sukakakadiniran si sa masjid. Ayabu sabab. Nadiran disuswatan su Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapadat ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diyang kutwa dua kataw amama. Aming ginaway siran sa ayabu kiyang ginaway iran. Na parabusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyanan su dua kataw. Ayabu kiyang ginaway iran. Na parasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinasadin sa tao dinaway siran sa parasi ko Allah, nagum mamamagay siran a parasi ko Allah, nagum sa parasiran si kumarata a parasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Inunta tigus Nabi sallallahu alaihi wasallam na makumplit wag yung kuta paratiran. Nasa din sa tao amat tarutub su paratian yan. Nasa benar. Siyap na wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapakataling maiyan sa alungan amuri. Kalimati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagi yung kutwa tao at ialwan sa kaniyan agi yung kutwa bay. Ay ini ardiro na ginawa niyan. Piana dun ubay agi yung kutwa ginawa niyan. Agyang kutwa bay, nakanauba nga lang abay, kandudun agyang kutwa maanan yan, nakatay de maanan yan na bay. Wanaugay din na tinigriyan, agyang kutwa bay aginawan yan, sa agyang kutwa maanan yan, nakapang gulaw lang yan sa marata, sabab sa agyang kutwa kalap yan si Wallahu subhanahu wa ta'ala, nagyutwi sabab, abilasan sa kanyon Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa inapod sa kanyan wallah, sa giyang kuta pa kasirong niyan siku sirong-sirungan yan siku masada kasirungan. Ika namati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagyang kutwa tao, amya mamagay sa kanyan, nadi din nakatawan, agyang kutwa sabana aliman yan, ayamaanan yan, nagyang kutwa din yan, di ka pa mamagay, nadi din amatawron siku ayamaanan yan na mga tao. Di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu sirri, tutfi'u ghadab ar-rabb. Yung kutwa ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, adi ka pamamagay sa sikreto, napkapadagyan agi yung kuturarang ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Duty sabab, aso mga tao, adi siran di mamamagay, saya di iran di ka pamamagay na para si ko Allah, anaubad na arap ni ranon. Kapag-ilay-ilayin si ko mga tao na inapad siran wallah sa giyang kuta mga tao apa kasirong niyan siran sa giyang kuta sirong-sirungan yan si ko masada kasirungan. Wa aqulu qawli hada fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.